Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lerem sangiralte. Voin khan Mizo COVID-19 shikai mi pani anthia state pona pakhat athibok. Health Minister Dr. Althang Lianan shipui thon ni na thleng me ka ZMC a khum tamjok le ICU siam belani ati. West Bengal tuipuya thlipui na taka inmun me ka cyclone Yas diavwa thlipui hian naktip ni laini khian Odisha le West Bengal tuipui kamvel anwai rinani. Ramchu mun sang COVID-19 shikai thar anom bel zel wangin Chanchinthar lo ngai thatu te Sri Lakalo film khurzel turin kan ngen chewa vaccine dose khanela to te chu ahun taka dose ni na lo la turin kan ngen chewa heba ka hian mai tuam na bwa midang ne na in hlata omle kutle hui mai silfai te lo ngai poi mozel turin kan ngen chewani tuna chuan Chanchinthar lo ngai thlak chhun chomang u Voin khai Mizo COVID-19 shikai mi pani anthia shileng wanga nana chan somthum pathum an tling tani Mizoram ngi kumsam nga Aizawl mau bok veng chu voin chanu dar khatle achan ve khan COVID-19 pneumonia wangin Zoram Medical College ZMC athia amai SLE kalle thyroid thalo nei sa ni a meni sari khan shia kai ti mu chwani in ZMC dalwani a meni som pathum khan IC wa dalwani Hemenu lok chanudar thum khan pithatin khipi kumsamli pakwa Aizawl chinga veng chu ZMC a bok athia ningani meni somni khan COVID-19 shia kai ti mu chwani a hemeni hian ZMC IC wa dalu ngalani a ama hi kal thalo nei sani voin vek dar khatle minute somnga khan Kolkata khopuya COVID-19 shia wangin Reverend ngut nema fapa pusil rem ruata kumsamli pasari au pa chu athia athina moni RTIICS Tagore Hospital ani pusil rem ruata hi Baptist Kawshan Noya Kolkata field missionary na thoklai ani a Kolkata muna na azom na po ala reil tok lawnia soyani arwangi motorin Mizoram lamron pan pui tumani a apate omna Aizawl zotlang venga vuani ang Kolkata Mizo welfare lamin arwangi an boy pui mek ni thudonani heti la yan vein khan China tagin oxygen concentrator somsari le Qatar tagin oxygen concentrator tho somni Mizoram man tura lo thlenga Indian Air Force thona mangin eng pui airport hen puyani Rap tang chan pui na te hi sarkar le pui Ministry of Health and Family Welfare kaltlanga don thin ani hei ba ka hian Mizoram chuan COVID-19 in enkol na man ro sang remdesivir vial thanem tak oxygen cylinder concentrator viral transport medium sing ni sang kha jarok ba ka USA tagin N95 ma sang rukza somrok vein khan adong bok Voin khan COVID-19 shikai enkol na muna tagin mi samnga panga an chuaka shikai enkol lai mi sang ni chathum samkwa paruk an la omme kani don den muna shikai dam le to hi mi sang sari jasari samkwa pakhat an ni a shikai to zongzong hian sing pel to in don den muna mi sing khajani somni in an kai to a kum sang ni som pakhat chiar puya mishing omza da tanga chutin Mizorama shikai zati mi sang khajela me pakwa atling chho to ani Nimin khan COVID-19 shikai mi zani sompali mu chhuat tharani a Aizawl ka puya shikai mu chhu anat pung zelani ZMC RT-PCR laboratory a shikai somruk panga mu chhu ani a district sanga chunat khol mangin shikai panga mu chhu a oma rapid antigen test mangin mun sanga shikai za somli pali mu chhu ani bok Aizawl saron venga cheng mi samni pakwa chu hrian kai ti mu chu ani a chinga venga po shikai mi som pariat mu chu tharani shikai tamzol na veng sanga kai bel an la om tam viau hloma chung zinga chun electric veng arm veng south Saltlang lili veng ramhun south Bethlehem veng thlang dorpui tuikwal central jail veng le chan mari te antelani shikai zinga hian shikai ti lang chuak samwa parokan oma lang chuak loza som pariat anom thungani nimena sample endik zati sang thum zali samruk pani ani a endika tanga shikai zati zazela paruk point pani bial ani Nimin Khan Sampai District Level Task Force on COVID-19 chu an chairman Pi Maria City Zwali District Board sa Phovin Shipui leng wangi in kho khenakal pui mek thlir le na le obzel dan tur ngai tuin an thukhoma
pi Maria City Zwali chuan COVID-19 shileng do na konga Mizoram wani bi na chu tha lova sarkar toi om thlat tu VC NGO le ko shante anom wanga ni thu soin thohom na thata ka wangin Champhai district chuan tungden mun thleng the ani atia film kro chun zom zel atul thu le sarkar in kai shwaina asiam te thata ka zom atul thu soya lo phut lova thanem ngai taka sarkar thlo pa toi om thlat thin tu VLTF te chunga lom thu soibo thut khom na hian Champhai district chunga shileng do na konga mala na sang te chu thatho khan via wa shiat ani thu le tungden huna containment zone na zo ko thar khwa puan ti lo COVID-19 positive mu chhuwa te chu mun shan atanga lo ho khung shan lai te an ni tlang pui thu tarlan ani a in kai swaina thar man le tura bazar le dor hun chung chang te na tho chung chang te ngun taka ngai tu hobani nuwa Mizoram sarkar in kai swaina thar tur ati chuwa ngai chan phot ni se chomi zul zui chuan district ta na him le thatur in kai swaina ti chhuwa ni se an ti ani Mizoram chunga in khwa khirna kalpui mek chu longtlai khopui chunga po khauta ka kal chho pui zelani a longtlai khopui chung veng som pani a COVID-19 executive duty te chuan nimin khan dan bo chiami pali manin heng an man te poisa cheng zali choi tir an ni a COVID-19 wang in khwa khirna kalpui chung hian dan bo chia mi zaruk samruk pasari man to in poisa choi hi cheng sing sari sarung zakua atling to ani dan bo chairman de wan tlang huna mai tomna vote hello ani bera the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 manga shem thinan ni zanla ma polong klai police ngor takin an duty chunzom renga khopui lun peng thua ma te duty in the in khopui chung an fang thina ni Voin Khan Central Wireless Wai tu te chuan longtlai khopui chunga VLTF chom pani te chu an malak na en puin malak to dan le pha chop te an soi puya heng VLTF an tlo te Central Wireless Wai tu te chuan thing pui lum nan cheng sang khat theu an hlan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga pon ani Health Minister Dr. Althang Lian chuan shipui tholin na thleng me ka ZMC ya khum tam zok le ICU siam belani ati Minister hian Voin Khan shipui leng chungchanga thu cha soin man mo tela ICU wa siam hal thei tur hini kum lama khan khum somni pakhat an ro mana thoni na atana aloi bo sai lok na ICU som pathum an siam bel le ani a khum in dai to lo awangin ZMC ya hian water hon ani dona naktuk lama tang chuan dam lo anin da lu thei to in arin omani atia water hon ani huna chuan khum chathum chuang om thei to dona water poi ICU wang man ngal thei turin oxygen pek na thon som vek turin rom manani ati ZMC COVID-19 shikai te zinga po angai to om zol te enkol na munatan rom manani thu soin shikai thar zinga symptom nei an pun ba ka atira symptom nei lo anwa symptom nei ngai to om tak tak an tam so thle ni atia den mun thlir zelin dam lo enkol na tur khum le an mamo dang te ngai to atula ni atibo ZMC a hian ICU le casualty chair tel lovin khum zathum a oma COVID-19 shi chu inkai chon ol sam tak ani wangin dam lo khum chu inkar hlat deuh le ka rem angai ni na soya shipui thoni na hian khum jani somli paruk da ani a hei tuna chuan lu kha vikani ati dam lo enkol na atana oxygen den mun soin Dr. Althang Lian chuan oxygen mang enkol ngai dam lo an tam ta ka wangin oxygen mamona anaswal sot hle ani ati a chuti line ZMC oxygen siam chuana khol thar LPM jani po tun kar liam ta khan bun felani ati a heti chung hian mamo bel dona anin shria thule man mo ta ka oxygen siam chuana khol dang pani siam tur mun lai me ka ni ati a state sarkar mala na in cheng noi samli pasari hu LPM sangkhat plan da tumani thu soya ZMC hian nitin oxygen bullion zale zani somli in kar man zi ani atibok West Bengal tui puya thlipui na taka in mun meka cyclone yes tia wa thlipui hian naktip ni lai ni khian Odisha le West Bengal tui pui kamvel anwai rinani Indian Meteorological Department IMD soidanin thlipui hian tun karnalai ni khian West Bengal le Odisha marlamba ka ramthen om Bangladesh anwai rinani a rotam tham tak asur pha thei bokani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi havin thlipui ma chon tura state le agency sang imbo saidan sarkar me poi mo ten an clear hova Prime Minister chuan damdo in sanga COVID ve te enkol na te bhala lo zonga state sarkar te nen tan hova tul thu soyani Union Home Ministry chuan state sarkar UT le central agency te nen chun zan zoma anin biak
reng thu soya SDRF installment masaber po state te hena apechuak lok to ani NDRF chuan cyclone in anwai thei state la UT te hian team samli parok atir chuak fel to a voin khan thlone in team som pathum dang tir chua le anni chanchin ti top na tlang pui voin khan Mizoram COVID-19 shikai mi pani an thi a state pona pakhat athibok Health Minister Dr. Althang Lianan shipui thon hin thleng me ka ZMC a khum tam zok le ICU siam bilani ati West Bengal tuipui a thlapui na taka inmun me ka cyclone yes dia wa thlapui hian naktip ni lai ni khian Odisha le West Bengal tuipui kamvel anwai rinani chuti zong chu Chanchinthar kan